Karbi ang long pen kachikoy not Dimapura long ta COVID-19 na kiso ang tekilong. Karbi ang long Morningstar Football Club amay pu sengkan rong hangkapin kadating don paro hini aradapan kirap kipi. Anarlo teterapor idona hemmecho det. Kardom pini prime time berta long pen nili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. Pirthe dangka che thangplup coronavirus mate COVID-19 na keso bharada det nang keli chotkalisi asama long ta bang thongkepan keso kelong aphai kelong pon asonsi Karbiang long pen kache koinot Dimapura long ta keso ang thek long tanglo. Chiremelo Karbiang long arat lapen chiremelo. Lockdown esek dipurong supia rat thang asai ka wepen dipurong supia long kijoy pangtara bangki ington ponsi mithang hem long kache dojo abangsi kenang sot binong. Athema Karbiang long pan kache koinot Dimapura long ta corona war nang letang lo. Ahok jang mini phai kreke thamarni Dimapurong supia long inut corona keso ang thek long pon. Dimapur private hospital long COVID-19 keso ang thek long pon pen keso abang aphan Guwahati Medical College and Hospital Thihek pen GMCH along ansi sekelang aphan pon thu. Jongsi Dimapura long anang letang lo pulote Karbiang long pen ko ansi ka helo dolang mathapon sinang. Lasi Karbiang long ahempi dipurong supia raratum bangso puthak matha parsik bonsi akenang sot asai avete mithang ahem kache dojo abangsi kenang sot. Halapu Karbiang long autonomous council pen alam toy ki piateng pen kidoan ahoy long kiton kelang kapang chinga bang kenang sot. Jongsi mathakrang pen ahoy long kache rangkha asai dengpon pame ave pulote Karbiang long arlo bangso COVID-19 awor nang kele jiapan their day. News Desk Report Karbiang long live. Corona penajok an kecho move ki sungaratum Karbiang long Morningstar Football Club amay pu sengkan rong hangapan rong asaratum kachoro kipi. COVID-19 penajok det pikang kir klaka porhut soccer pentong sekot akirap kapale damlong le mate katene pon kai ki duk kelak barpek BPL card kabia radatum apan jangmi pon ni phai cricket tham arni Karbiang long Morningstar Football Club Chief Advisor Miji Kro Kongchun Bang Bikram Teron Joint Secretary George Rongpi Jasemet Karbiang long Morningstar Football Club amay pu sengkan rong hangatum Karbiang long Morningstar Football Academy a principal Diganta Teron aphan kapin kharateng Lumbajong constituency kaparlo men rong hang matipung rong klarbong matipung rong sopi lapen lamding road rong malong long singte rong arong pangrum pet pen don pharo hini BPL card kabe kiduk kela karat aphan sanglin pho lapen phuroya the ilena kerap pipajar damlo. Lasong thak se dongka mukam Lightning Sports Club Hunters Football Club lapen Karbiang long Morningstar Football Club atum chirangpur pet si CM Relief Fund atangka pen kiduk kelak perfect himare be lapen men rong hangarong pangrum pet pen don pharo isira phokya bracket thom BPL card kabia atum aphan sanghan kerap pajaram thu. Pini nili tumaphan ladak rong klarbong khorilal bostia apal chot along ni tumarong aphan Morningstar Football Club ahin pen jitu la so akisung coronavirus aputhak rata kisung along sang nangero na pot Morningstar Club atumaphan ningaklong pen churolo la pen apar sitame Morningstar Club ame phu akehai sengkan rong hang aphan ta churolo la pen ansose alang litum kiduk kelak jitu nona kisung aporhut kerap dun thu jiaphan alang litum hata chuninglilo lapen arna mahel jume lapen kurbang thu alang litum han pajiro mate COVID-19 puakisu pirthe da che thang flup lasu men tong sekot dak nelitum aphan nelitum dak rong malong arat aphan nekerap alang litum Karbiang long Morningstar Football Club amay phu akihai sengkan rong hang lapen duntu Karbiang long Morningstar Football Club Academy Principal Vidya Teron Digonto Teron alang litum nilitum phan
nerap lo la pen alang litum phan stame niltum phan lan so se ne kirap thu thegi phan mate sarkar along se tame niltum dak rong sor ke chu mowe ki jun mowe ki du kelak atum phan ne kirap ji pen ang song an na pali tun thegi phan stame alang litum phan stame chuning ri dun lo pini nilitum men rohang rong sang nangero na sai ke deng lake nilitum inut bahani pen arjulong jasembet pu nilitum Karbenglong live editor rong phar sang ho nang than lo jela bangso rong men rohang rong longke kidu ke lak do lasi sarkar bena nonamat sang lele pinlang pusinang bachini do pu rong phar sang ho bang laso alam arjulong pe nilitum Karbenglong Morningstar Football Club laso akihai nilitum chief advisor sar Mijikro lapen Kongchun Bang Bikrom Teron Joint Secretary George Rongpi lasong bong pen adina nga pidun nai lake nilitum Karbenglong Football Club amaipu president akihai sengkan ronghang government pen kali de posi adon tin phan gen nilitum kirap piun edeji so posi alang li phan sin li pulo mama kabe nai nai atuma phan nangli methang rong lopot nangli doning ko ra pho phan selengot anken nilitum wang po nang ron po doning ko ra pho phan po alang Camera person Roshan Hanse pen Sarju Kathar Karbenglong live Det piadang lockdown ke do bom por hot puthot COVID-19 ke so phai Assam along rialong bank thongke ba phai kangdang thu puthot Assam along rialong COVID-19 positive inu da bang phu ke klang thu birda ke long dona tengke Dhubri district along pensi akimi bang phu positive ke klang labang so bang phu phan kapang theka tengke tablighi jamat delhi along COVID-19 ke so ke do Nizamuddin abang phu bang along pen ka chipu pensi kilong pusi okpran ke lang asai kamanat ka ora bom Minister Dr. Himanta Biswa Sarma amithang Twitter account along pen than pachini ponlo Assam along rialong COVID-19 ke so bor laki non an bank thongke pa phai le roklo la song bong pen apran kedam nang laki inut bonta ni hang ni rep along ri angkang along labang so ke long tang aphai laki bank thongke pra throk armu le roklo labang song bong Nagaland along ri along ta COVID-19 ke so inut abang phu long tanglo Laso abang pho phan Dimapur nursing home along pen non Guwahati Medical College Hospital along si selang pon bomlu lasi donatum sarkar ahin pen kapachini pon ason son aron ilitum kadok kaveta kroidun pami pen lockdown kapang dak ponesek hemarlo along le ilitum kadok kaveta donang News report Rongbong Terang Karbenglong live Hamren Lockdown kang hap kapado bom ang bong koson pen lokatalon po bohag bihu COVID-19 na keso abor pen pirthe ang kang pialong keso kichia berta arnibang ke klang bom ang bong Assam along rialong bohag bihu koson lokatalol po Det ang kang pialong ni inkorai sephan lockdown kapang da kapor ke pleng japan jangmi ni phai krepli arnilo lasong bong kang hapon thujia berta tanang klang pon thulo tangte story hinira inkoi pining aning kanalong bihu talon jokpoma Bihu ronga je phan ki sekedang pon ason kopi ko son po labang solam pen mathanang kok bonta chief minister Sarbananda Sonowal pen rada phan kapachinia tengki bihu abang ke talon ponang po sita aprang prang ason rad ar muka chito pen abang ke talon pon pelo bohag bihu phan ki sekedang pon do anason ta methang aboha along katalon dun pensi ningkarong chipi ponang po Jangmi po cheklo ni phai kre flipen kre trok lani thom angbong hem hong thua long pen chot sita ning chepang samnang po bihu katalon Sarkar hin pen lockdown kapang da kapore second ke aron krai paminang po bonta ison ke nang soralam bohag bihu ke cheng se arni adontina hem tunalong un an pen milor ke kai don pet japan chief minister Sarbananda Sonowal pen chuneng ripon milor ke kai ponang jia por lake arni kang sam por phai trok labang so milur ke kai pen arnama phan hirjomi hangsi COVID-19 ke so awor phlungnang po la song bong alang likaning je thuke assamese aning kan ki mi a hirjomi pen asamara da phan do ana phan hirjomi pajerlo News report Rongbong Terang Karbenglong live Hamren Kekrang ke chia por hot tebok terai me ke thorpen ka chire ke nang sot
Lason sinili constituency kaparlo koilamati alukhunda bon kathar arong along idonahem michodet. Koilamati 10 kilometer kre isia jak helo alukhunda bon kathar arong along amekar phukon rong piahem jangmini phai kre isira achite mapor malom michodet. Mi kichopidet ahem bang hini sarpisar phusi kedochor. Bon taning duk memi pen ahem michopidet lo. Mi kicho hot hemalong ta majok kavedet jok hemalong kido ason mong do anta pajok donone detlo. Hem mi kicho hot tangka suri kepso sedo lapen anpar da phole phukok peri do anta chopon detlo pusi karbeng long life along bertanang pale. Lockdown penajok kangcher kalang it pen kisung ki phoki duk kelak arada tumaphan ningke me achokomaratum sanghan ke rona sai dengbomlo. Bangso per thelong monit hijan angbong leching hon hi pulote kaching hona thaya matsi avelo. Kiduk kisung do anta monit hijan angbong si chirap chitoji. Assam pen nong nam kache thangplop alun sepo karlitang Dr. Bhupen Hajarika kilon alun manuhe manuhor babe jodihe okonuna bhabe pu alun jera sonsi nona por hot monit hijan angbong kanghon kajin so mate kachirap chito tomon nang japtanglo. Laki non perthi kangdang klub corona ke so awor pen ajoksi monit hijan angbong kaching hon seroi ang thek nang dolo pule jongpon deta hinoni. Ning ke me abang phu bang phia tum do anta thor paksi non kisung apora hot methang chomo vedet positami kisung arara tumaphan rabdunlo. Lason se jangmi poni phai kreke thom arni agriculture asai kamsai phu SK Tiwari pen bobin singnara tum chilangsi artumso sarthe timung arong along don kep ahem tuna tomphan sanghan lapen detol sabon ke rap pajardam. Lason thak thaksi ningke me dipu circle asai hem mondol longkiram terang pen nurse klembang ethel rong hang piatum penanso chilangsi manjabo ke kajia havar mensing terang arong pen chinthong teron arong pangrum pet pen don klikep sose kidukela karada tomphan sang dali phurethe hen bandhakobi ingti menthu jangthu haihoi ke rap pajardam. Alang litum penanso chithor plot pen lapuson kisung apor hot kiduk kila karada tumaphan kirap kapajar theka puthak hadak rong arada tum kachoro lapen korbang thu pajar pon. Halapu phuloni west tarabasa sarong pia rong alongta BPL card kabia tumaphan tarabasa lems pen sangron pon. Lason thak thak se chinthong constituency kaparlo Meghalaya ahoy kedai block 2 angkang rong serkep arong pen sangrom pet pen donsuri isia rada tumaphan karbenglong autonomous council pen kerap kapajar sang kerondam. Bangso kerona sailong karbenglong autonomous council border chairman barim pus 10 babul sunar lapen SGB Raju Bhattarai atumse patir piponlo. Bakalia thepli anglong rongbong terang arong alongta bang incorresi sarkar achokomar tum chilangsi don inkor rapho arara tumaphan sanghan rondam pusi than bang ranjit terang pen bertanang pale. News report Sarju Kathar Karbenglong Live. Pini prime time berta ke lapon sekang toneglo domi thakme kardom.